toi whaafelo I atu talafola Radio Samoa le nei tae au ma lole soifua manuia. Usmail whaafonga o tala o le tae au. Ua le mawhaineo na whaanga ioi talo sanga o visa wa mai a whaauluina mai. E I la tolo o au maui atunu I whafo e fio mai I New Zealand. Ma ole ole ato e whaafo I ei tupe na tutongi mo nei talo sanga. Tu samale limas fulu afe talo sanga mai tangata o lo I atunu I whafo. Ua le mawhaiona ilo ilo mafua mai I tapu o feo inga o iai nei ono le koviti. I le taimi nei, pau tangata o lo mawhaiona ulu fale mai I New Zealand, o tangata citizen I New Zealand, tangata no whamau I New Zealand, whaapi lanto wa mai atalia I tuunga whaapitoa, e mawhaiona ulu fale mai whaatasi ai mai lanto o lo I lalo, whiwa inga sa o loto o lo iai. O le telo nei ta alo sanga wasilia ma le tau sanga o ta atitia, ma a o ngā lulua le vaengo whe malanga inga e toi whaafo I atu tupe o nei ta alo sanga, ua ta ua mai ele o fia fia I nisi ona ele na o tupe o ta alo sanga lea na whaalu e tu whaatasi ai ta alo sanga o visa, o lea fo isa alu tupe I fō mai, lo ia, whe sota inga maa onga, whaapea fale whai ngā luenga. E o atu le se fulu wha miliona le tupe whaafo I o nei ta alo sanga, ma o leo lo fuafu e whaawa o peona tau fia le avanoa tu I nātu mō ta alo sanga o visa I lato e fio mai I New Zealand, se o ia Februari o le tausanga fou. O le ua mauti noa le toe ave I tua ma whaafo I tupe o talo sanga mō visa onga, visa whai ngā luenga, ma visa tawhau. Ma e fōlinga mai, o le tūlanga fo I lea e o iei talo sanga o avanoa no fo mau. E lei lola mafua angana soa I le vaalu le Samia le Fullers, le wafu I Hobsonville Point hi au kilani. Latalata le tulai ono nafi le fiafi le ana longo I naile pulengo fe malanga ingai au kilani, I le mea na tupu. I moli maua nisi na iai o le sawa telo le vaa le ana fele le iei kalo ne la pisi latalatane le vaengo le wafu le ana soa. Ma o le tūlanga I le iai e le iai se isi nā whaina. Na leo o ai maisi whainga malanga vaa I le vau au kilani ma Hobsonville whaapea Beach Haven. Ona o lea na poloka I lea vaa le ala vaa. O lo wha au so e so enga le Maritime New Zealand I le so. Ua ofo mai le wafu I au kilani e wha o ngalo na wafu e tau lai le vaa leo lo iai seila ua wha amau nia le koviti. O le vaa le Viking Bay ua kolosi ma le penia le wafu I Taranaki. O na toe fo I atu ono le pui o le au whai ngā luenga ma le koviti le ua saufa ai ungo siaki ua wha amau nia. O ulua I siaki na whai le asonga fua na sau wai ua wha amau nia seila e to alua. Ma o le asona nafi na wha amau tino mai ai o le tasio nei seila ua maua le vairusi le e maa losi tele lona pepesi o le Delta. I le ioe mai e le pulenga le wafu I au kilani. O le tonu o iei nei, a whai ai tau nu uane le Viking Bay o le a le tau lai le vaenga autu o le wafu. Ai o le a awina atu I le isi vaenga whaapitoa mō va au lo whaanofo e sea lata I le moto o rangi toto. Whaelo mai iei le so upo le vaenga o tiute o le ua ngā lulue mā losi whaatasi ma le soifua mā loloina, pulenga o no whanga whaanofo e sea, whaapea le vaenga o whemalanga inga, e tala noa po le a le isi si tepu pe a tau nu uane lea va a whangota. O lea nalu e se mai le vaa mai New Plymouth I le asonga fua na o le toa lua lea na wha amaunia, peita ai, o le ua sautala wa a fia mai si tangata o lo I lunga le vaa. E se mai le vaa le nei le Viking Bay, o lea fo iwa fesota I mai le isi vaa whangota mai fafo, ua iei tangata o lana au vaa ua wha alongo ina, ha ungo le fulu. O le ua saule lapata inga mai le ofiso leo le atu kuki, I pāsese tau nu uatu, e aua le tau mawhatapaa, wha o ngai nai le vape, I le taimi wha ato a osoi I lalo ma le vaa lele. I tanga mai le atu kuki o lo whailo ai e leo, le talia ngata e se tasi o tangata whai malanga atu mō tā whaonga le atu kuki, le taimi na ave ese wha malosi mai eila na vape. Reporti ala ofiso leo e le ise no fuanga I lolangi ma whaiona e osolo I lalo ma le vaa lele e tango fia lola tapa. Ma e le tatau fo I laona whai I le tā lo tu ai vaa lele le atu kuki. Wa toi whamanatu ai le ofisa I tangata lo tā whawhau atu le atu kuki tu la fono masani. O le ma whaiona whaonga o le telefoni po o le tau mawhatapaa I lunga le tarmac po o le tā o lo tu lau ele vaa lele. Pau tangata tā whawhau mai whainga malanga whaavau malua vaa lele o lo atu I le atu kuki o whainga malanga mai New Zealand nei. Whai watu I tala mai fiti, whai le tui, po o lo le toi whainga luenga. No jabs, no job. O le wheaulea mai le pale mi o fiti, Frank Baini Marama, ua tui nātu I tangata whainga luenga umal malo. Pūlengo whale whainga luenga tūma oti, ma o lātou tangata whainga luenga. O le utu mai e tatau ona o atu I laso se fulu lima o le masina fou, wa tatau ona mai a whai atu I mua le vaila au le AstraZeneca, mō tangata whainga luenga uma. Peitai, mō tangata whainga luenga le malo la vaia, a whai ai o atu I laso ngā fua o le vaia so fou, ele I whai alo tu I mua, o lona winga, wa tatau ona ave o livi.
O le polo inga o whaamauti no mai ai, o le a te ama ngā luenga pe a le whai ale tui. O fiti o loo pa ngā tia i le ngata o le wha o popo peo whai numero cases wha amaoni o le COVID, a o le alualu fo i luma o le whai numero i lātou o Mali Liu. Talanala Radio Samoa mo le nei tai au.